abashubuzi aba nibagera ngo kwiha batandika gukora beautification umwanya ugu umwaka ugwire 2022 batwire no bateganisibwa mizi agarwijura no misho gamaduka gabo omubwire bw'enjura abantu bakiza batimba na ne motoka byabo batera mara mukwe batakajikasire bajikwata bajisigaho mwana mazuko kureba cyangwa bakakiza katango mu maduka gamsiba tushitami kanso ikiza undeza gukora umwanya ogu funa wo parkinga konka bakahasigaho so izwaha na namasanyarazi agaheza kutera umwana yakabera abakazeyo bakishoroza musente twakikora abayikenzura ke gwaho misho ganje hona hijura abantu bakina kupaginga umuntu akubasagurike byo ndo munayija kwihaka senta mobile money twakine ka sente ko kurya abantu bagira ngo hati tabacubona ba customer ahabwo kubora ho kuraba imvura kuri kugwa haza mu motoka de kurugamo izoba narengo tabwine customer okurabo ijaha umushija hereze kugwa yahende ko mugongo nicyo tumuraguriza ujengido korarwe bukona wabsibe nshara mwana nishaba kanso eteka mwoga ekora mugwayo eguchirize nane kirogirete serero hatele releshitore umuntu nayiza customer zira kitozeye usanga bavyura bazumtauna haterisi abashubuzi aba babijwire cyane gacango bazo wameya wambara site Robert Kachebezi kandi yabaraganisa ngo nyenja kare no baza kutandika ukwakora aba umeme kwisha kutebekanisa as quickly as possible echa kabiri twikirizana nyenja karo mukasheshe contractor kwisha mwanya akaprovidinga ho temporary situation abantu okubarabe nabakora twaba turiyonza kwiyamu amashanyarazi gato mwanya gwago hamwe na ndamizi umwaka uguhwire ekitongole cya kwedi nubwo kitandika kutimba umutawoni yarwe bikona okora beautification bitu emero mu mwanya ugu edwire negende sakashovo ahabwa TV West nde Elias Aritugusi